Karbi Anglong Autonomous Council lapen PDCK KLNLF angbong amai kangni. Kat news along paklang det api hamren thelang ahitia long kikimpon market complex puthot kasalam thu. Lun sepo Chandrakanta terang lapen Rajiv Pro COVID pen kemiserak japa jutang aham phangatum hiljumin kipi. Kardom Karbi Prime Tomalong penili sami Rani Timungpi non arjuik tha birtang ton pen. Assam Chief Minister Kimi Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong Kebangji Angring Dosi Aru Kretroksi Arni Dipu Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat along Council Lapen PDCK KLNLF Atum Angbong Lamdon Kachetok Japutha Kachingwai Aklok Paledam Ahut isi Sorkar Puang Pong Kiso I Heli ki order song PDCK KLNLF Lapen Kaprek Heli ki tia song Lapen Sorkar Angbong Prabjin Pen Monsam Lamdon Chetok Dapo Assam Chief Minister Kimi Dr. Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong Kebang Hutsi Heli Kitia Song Dumben Lamdon Chetok Ponpo PDCK KLNF Lapen Kaprek Heli Ki Order Song Kimang Pachun Jiapan Aru Kretrok Siarni Difu Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat along isi Mai Padu Mai along CM Tulram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Bida Singh Ingleng Rup Singh Teron EM Amor Singh Tiso PDCK Mai Pusong Bijit Inti Kathar KLNLF Songja Rijak Dera Lapen Abang Putum Cetong Dunrinti Aru Inkorai Siarni Adapho Apor Pen Isia District Pen Akapreka District Angbong Gari Pen Chidam Chewang Long Lepusi Assam State Disaster Management Authority Pen Akimia Hukum Paklang Pontu Covid avur ke pangdang long le dejia Phanpura Aru Inkoira isi Arni Adapho Apor Pen isi District Pen Akapreka District Angbong Gari Pen Chidam Chewang Long Lelo Laso Hukum Assam State Disaster Management Authority Pen si Akimi Hukum Paklang Pontu Hukum Akimia Teng Covid akiso kilang Chokomar Dumphan Khamke Pen Pajokpon Kinang Sot Lapen Sigjit Asai Long Kachirap Ok Pran Saikam Kiton Kilang Megapa Me Saikam Court Me Lang Rihinga Me Perangke Han Ok Gakhir Usocopate Mate Arang Sese Bang Pia Tumphan Ke Khamke Hukum Ki Dohut Chidam Chewang Longchi Petrol Pump LPG Gas Bank ATM Hu Phan Khamke Pen Pajokpon Hamren Municipal Board Pen Hamren Thelang Hitia Long Chojor Cholanga Hem Market Complex Kikim Kasai Oyaputha Case A Atum Pen Khamke Padosi Kat News along Pachathang Tonlo Iruyang Bong Sai Cheklem Thu Thepulote Sodak Pen Kachistong Ponji Pura Kapito Pona Birta Pherangki Hundor Kropen Birta Nangpali Bangso Market Complex Kikim Tangaklong Puthot Contractor Pen Sai Cheklem Thusi Mesen Pen Kasemar Thujia Pha Non Malon Chengpon Thutanglo Kedo Anaplor Setame Panghang Thuthei Si Puthot Thirklong Ingtangra Kasalam Thujia Pha Panghang Thuthailo Ahok Pet Ke Kidam Tang Ke Klem Pona Sai Ke Thangnat Harlong Pipepin Longlia Thak Semen Sangti Chor Purisi Plur Kasalam Angtheke Non Sai Ka Cheklem Thuaya Hut Aklong Kapang Hang Thua Hutsi Klang Pomelo Hamren Malom Lapuson Kapre Kasai Kam Alongta Sai Ke Klem Kasai Oi Lapuson Do Lasi Hawar Aradatum Chelang Dunsi Sai Ke Klem Po Mahut Ke Than Kapachini Dun Neke Akenang Sot Dipu Medical College Lapen Hospital along COVID-19 akiso ke long pen se kachelang bom lun se po Chandrakanta terang lapen lam Aljan Honsere Rajiv Pro COVID pen Kemi Serak Japhan Jutang Aham Phangatum Arnam Ardom Pisi Banghinia Phanta Hospital Pen Hem Kachewang Dab Japhan Arnam Hiljume Hangperinti Lunsepo Chandrakanta Terang Lapen Rajiv Kro Nona Porlang Litum Hospital along Sido Lun Jutang Henlo Nekaipu Chipua Lunsepo Chandrakanta Terang Abang along COVID-19 Akiso Kilong Ajok Difu Medical College Lapen Hospital along Amenje Thap Nanglo Halapu Lamarjana Honsere Rajiv Kro Bang along COVID-19 Ang Theki Klang Ajok Guwahati Ihom Hospital along Amenje Thap Nang Koklo Kapachala Nata Kro Sangho Amenje Thanglo Kat News Abitung Pentalang Litung Aphan Kiso Kemeda Prangje Aphan Arnam Ardom Bilo Rom Hampang Karbi Aphan Nilidat Wati Medical College Sesulang Wadin Pen Hijumen Apa Jiriglo Tema Nang Litung Himesenji Aphan Arnam Long Hijumen Acho Hanglo
seningan ko pen kadu ka be hampang Karbi rapan suri na kardon pa churi la kardon meji ne mata the ate ma pithe long ke thenai am prim ste ke long la sen prim ha vaccine ke nan hen to ma hi jum ne nan to kang hon bang so ai jum ne nang tum de phan nang hon bom hi jum ne nang pi bom nu pu tang de pithe acha ta pitan ne phan pa sung ne bang ve ji ne la bang soron long ne hai ve ji re dei si inning bang cepat ini nang di tunta he nang di la bang so ke so inning cepat ding oi he ne lo non malam so pora phan bir tamu ington iksina আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ চৰল হয় পকচকৰ জিনজিন দা নাংনা ইগাৰ কয় বং মানাই বাংসৰাক থানে পকচকৰ অং pipono bong pipolote igar ko ni pokchokor elo timen dobai nang nam bidam thani chicha kon elo ajo porto lo ke bong pharmacy jingkira po bunan ke dam lang no hi ki long bang puji mini pokchokor dawai nang pidun tha lada ka tok 24/7 open pu 0 anteng puduman Nanglitum ajat apor lapen ajat arni lewang sitame nilitum alon medical store ke 24/7 ingpu ponlo lahen lo alon medical store icheng si karbiang bongpen kang pucheng pharmacy labang so pharmacy re ke 24/7 ingpu lapen ajat adawai le nang jisita ladak long ponikji lapen kelong le adawai nangli order tikang lote prapjin pen long ponikji lasi difu medical college and hospital opposite alon medical store along nanglitum tame humring non Anso se kachini jiaphan aber kipia number along humrik tami dihena mopit puthat bir talom wangthulo Kidamtang aruni phai kre troxy ani ada por phai kre hinira minute plikebra pho apor malom Guwahati Medical College along corona kisopen se kachelang bom apora hot arong kachewai joi kalitang rubul dihingya phan DPCK asai hemalong aruni phai kre nar cap ani condolence kapidopon Condolence kapidopon along President time apherang ki Sanju Bora News Live apherang ki Pradip Nath Prak News apherang ki Dipen Bora DPCK akongchun bangdan Nierson be DPCK dunme Pusaru Plaskar DPCK Sports Secretary Mangal Singh Inhilapen DPCK along Klem Bang Phuatum Chetongdun DPCK dunme Phupensi Kalitang Rubul dihingya kaljong chomrong me kaparaplong pame jia phan chikimu pangcheng pon lapen Kalitang Rubul dihingya kayalamo President Times News apherang ki Sanju Bora pensi thanpon বাতৰি পৰিৱেশনৰ কাৰণে মই কৰিছিলোঁ নম্বৰ এতিয়া ৰাজনৈতিক প্ৰচিৰতিৰে মোৰ বন্ধু পৰাগমণি আদিত্য মই তেওঁলোক দুজনক ফোন কৰি কৈছিলোঁ যে এনেকৈ এজন ল'ৰা যাব দুদিনীয়া পৰাগে কৈছিল যে আপুনি চাৰ্টিফাই কৰিছে যদি আৰু বেলেগ ক'বলৈ নাই এতিয়া আপুনি কোৱাৰ পিছত আৰু আহিবলৈ দিয়ক ইমান তাৰিখে আহিবলৈ দিয়ক মই থাকিম তেতিয়াই মানে Langhen Cooperative IBA long aruni phai trainer cap arni ada por phai cap apor malom handloom and textiles cell building ahem ki kim kirang non anta kapitang te data puthak usuka song atom pen pherangke ame kapitopona berta pherangke rustom tobipen berta napale Usuka song pen pherangke ma ke padopon ia the kidamtang surhini la trainer cap la pen crescer cap dihina ningkan Tourism Department SOPD scheme pen langhin along ke thaki phir pen chojor cholangjia phan sikal lak krep phopen kikim kirang ponjia phan panong sitame kikim kirang patang te dera jok RTI ron usuka song pen ki hang ateng office pen lo long ke kikim kirang tang thailo kusi paklang
Sitami usuka songpen kahumrida mahut kikim kiramang thek damlong le det lo pusi usuka tiri pia mai phu bibison teron pen ningje Karbi Anglong rise jitu akha ka koramate jitu kamkas hobo lage হেখিনি কামকাজ যিটো ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁলোকে যিটো সেৱা আগবঢ়াব লাগে হেখিনি আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু বিশেষকৈ আমি প্ৰেছ মিট আহ্বান কৰা উদ্দেশ্য এটা আছে যে আজি যিটো আপোনাৰ লাংহিন নগৰৰ মাছমজিয়া যিটো for completion of remaining works of traditional handloom exhibition cum sales building and roadside amenity complex langhinot এই যিটো নিৰ্মাণৰ কামকাজৰ যত আপোনাৰ 2018-19 যিটো SOPD স্কিমৰ অধীনত 15 লাখ টকা আবণ্টন দি যিটো কামকাজ যিটো মানে গাইডলাইনছৰ মতে হ'ব লাগে যিটো সময়মতে হ'ব লাগে যিটো নিয়মমতে হ'ব লাগে যিটো নৰ্মছৰ মতে হ'ব লাগে যিটো গাইডলাইনৰ মতে হ'ব লাগে সেইখিনি আমি খোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাই আৰু ইতিমধ্যে আমি এই সন্দৰ্ভত আমি এটা তথ্য আমি আমাৰ হাতত তথ্য আছে কিন্তু যিটো কাগজ পত্ৰই তেওঁলোকে দেখুৱাইছে যে 100% কমপ্লিটেড মানে কামকাজটো সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি তেওঁলোকে দেখুৱাইছে আৰু কিন্তু বাস্তৱত আমি যেতিয়া আমি স্পটলৈ ভিজিট কৰিছোঁ বা যিটো মানে যিটো লোকেশ্যন আমি ভিজিট কৰাৰ পিছত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে এই কামকাজ এতিয়ালৈকে 100% যিটো তেওঁলোকে কাগজ পত্ৰ দেখুৱাইছে এইখিনি আমি বাস্তৱত দেখিবলৈ পোৱা নাই Lapen Chunbang Jitu Hajarika Pensutami Contractor Pan Karbi Autonomous Council in Penny Saivek Nanji Pusi Kiang Padu যেনে ধৰণৰ একদম নিম্নমীয় ধৰণৰ কামৰ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ মাজত অন্যতম এটা লাংহিঙত হেণ্ডলুম টেক্সটাইলৰ অফিচত এটা প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে 15 লাখ টকা তেওঁলোকে দেখাইছে কিন্তু আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ যে 15 লাখ টকাৰ যিটো প্ৰজেক্ট দেখাইছে সেই প্ৰজেক্ট দেখুৱাত আমি স্বাধীন ভিজিট কৰি দেখিব পাৰোঁ তাত কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট চিনচাপ নাছিলে তাৰ নেথাকাৰ পিছত আমি ডিপাৰ্টমেণ্টলি যোনটো টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্টত এখন আমি আকৌ আপিল কৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো লাংহিঙত যোনটো তেওঁলোকে 15 লাখ টকা যোনটো প্ৰজেক্ট দেখাইছে সেই প্ৰজেক্টটোত আমাৰ লগত জইনলি ছাৰ্ভে কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকক এখন আমি লেটাৰ দিছিলোঁ আৰু লেটাৰখন দিয়াৰ পিছতো মাৰ্চ মাহৰ 24 তাৰিখে আমি দিছিলোঁ তেওঁলোকক এখন এপ্লিকেশ্যন দিছিলোঁ যে এই লাংহিং প্ৰজেক্টটো Binia Birta Bangkela Pansi Kangton Iglo Dome Takbe Gurwang Thu